ljudima što se radi, dobrodošli u današnji video. Danas je subota i nalazimo se u Sarajevu kao i obično. Međutim, danas je jako specijalan dan. Evo ga, tu je sada dron i sada leti. Sada ovaj dron s kojim smo letjeli nije u stvari moj dron, već od Diki Dasi i ono što sam onu pjesmu radio, on će mi isto pomoći da snimimo nekoliko scena sa dronom za spot, tako da se jako radujem tome. Koliko mi je treba ikakva usluga snimanja sa dronom, slobodno se obratite Ikiju, link je u deskripciji ispod videa, znači na njegovom Instagram profilu. Posljednja dva videa koja sam isplacio, mogu reći da je podrška bila jako slaba. Međutim, nadam se da će podrška biti veća od kad snimimo onaj spot, odnosno kad izbacim pjesmu. Volio bi stvarno da pjesma uspije da se kanal podigne baš. Sada smo bili ovdje na ovoj zgradi. Očekivali smo neki jako dobar pogled, međutim toga nažalost nije bilo. Ali eto šta je tu je, barem su nam dopustili da se popnemo na terasu da nešto snimimo i uskoro. Kao što ste vidjeli, dan nije baš bio nešto zanimljivo. Jezda sam prošle sedmice rekao da nas očekuje nešto zanimljivo. Mislim, jest bilo zanimljivo gledati dron, to sve, ali nije, na primjer, kao neki moji ostali vlogovi. Ne znam, sada fakat sam ograničen ovim idejama, jer zbog škole i zbog svega, totalno me ubija škola. Ne mogu više ni misliti kako treba, ali nadam se da će se to sve popraviti kada dođe raspust. Stvarno sam nadam da ću ja jednog dana kupiti dron, međutim, ono što će mi stvarno pomoći da kupim taj dron jeste u stvari vaša podrška, odnosno vaš pregled daleko, tako da opalite sada like i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Stvarno se nadam da ste uživali u snimkama drona i naravno još jednom, ako kome trebaju kakve snimke drona, odnosno snimanje dronom, obratite se Ikiju, link u deskripciji ispod videa. Ok ljudi, to je bilo to za ovaj današnji vlog, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, comment i subscribe. I da, vidimo se sljedećeg puta u nekom jako dobrom vlogu, jer uskoro dolazi raspust, što znači da će biti puno više ideja. Vidimo se sljedećeg puta, a do tada lijep pozdrav. Aj, čao!